Килеһе хат юлдары Рузилә Марат кызы Мөхәммәд Шынаға юллана. Күгәрсен районының Хапаш авылында яшәгән кадерле әхирәтем Рузилә Марат кызы Мөхәммәд Шына бүген 45 яшьлек күркәм юбилеен билдәләй. Әхирәтем 1974 елның 3 мартында Күйіргәді районының Яманғыл ауылында 4 баланың иң кесігі болып дөньяға келген. Малайлар арасында өткенгәлер мұғайын, ул бала сақтан ұқсая, тәуәккәл қыйыу булды. Уның менән тәүге тапқыр 1987 елда Өфөләге 1-нче Республика Башкорт гимназияһы интернатында осраштык. Шул вакыттан алып, хәзер инде 32 ел аралашып яшәйбез. Гаиләләребез менән дустбыз. Авыл еріндәге ауырлыктарға карамастан, әхирәтем хәләл ефете Илдар Хөрмәт улы менән гөрләтеп дөнья көтә. 4 бала, 2 ул һәм 2 кыз үстерә. Өлкән кызлары Гүзәлия Өфө дәүләт нефть-техник университетын тамамлап, уңышлы эшләп йөрөй. Улдары Илнур Өфөләге Ягулык энергетика колледжын тамамланы, әле армия сафтарында хезмәт итә. Кискәйдәре Айнур менән Әлия мәктәптә укый. Дуст тату гаилә күптәргә һәр яһәттән өлгө булып тора. Кадерле Рузилә, һине матур юбилеең менән ихлас котлайбыз. Алдагы көндәрдә лә Илдарың, балаларың, якындарың менән бергә шатланып, куанып, озын-озак яшәргә насыйп итһен Ходай. Уй-теләкләрең тормышка ашһын. Тыуыр таңдарың тыныс, һаулыгың ныклы, гомерең бәхетле булһын дип, иң изге теләкләрен һезгә Өфөлә яшәүче дусларыгыз Лилия, Ләйлә, Артур Дәүләтбәковлар җиткерә. Улар һезнең өчен йөрдә хайлаган. Мұңлы күйге мәғіне кіртіп, хүздер йырға қушыла, бір-бірін үстеп яшәргә насип ярдар қауыша. Қара әлі, бір қара әлі парлап еді ақ құштар, бұл дүнияла сикхед бәхетле парлап яшәләр ярдар. Қара әлі, бір қара әлі парлап еді ақ құштар, бұл дүнияла сикхед бәхетле парлап яшәләр ярдар. Күкте күрһәм пар күгәрсен, шатылык кыймай күңелемә. Уларда парлап бәхетле безнең кебек был ердә. Кара әле, бер кара әле парлап еді ак коштар, бұл дөньяла сикхед бәхетле парлап яшәләр ярдар. Безгә бер мөхәббәт, бер хыял икебезгә. Бәхетебез уртак булһын, матур яшәйек бергә. Кара әле, бер кара әле парлап еді ак құштар, бұл дөньяла сикхед бәхетле парлап яшәләр ярдар. Кара әлі, бір кара әлі парлап еді ак құштар, бұл дөньяла сикхед бәхетле парлап яшәләр ярдар. Кара әлі, бір кара әлі парлап еді ак құштар, бұл дөньяла сикхед бәхетле парлап яшәләр ярдар. Бұл дөньяла сикхед
бәхетле, парлап яшәрләр ярда.